Ovo je bila kifla. A? Sad ću ti pokazati. Šta je bila? Naši Union Invest bio, to znaš. Ja, žica, ali ko je stavljao žica? Da im ne volim mi priču. Ovdje se mi izrazili. Oni su tu, Ovdje. A mi smo Ne vidiš? Evo je bila naša zgrada. Isto. Šta? Ovo je bila naša zgrada. Čudo. Zar je ta bila? Ova i pola one. Pola one je To tamo. je ona pola što sam pričao. Što smo je prepolovili. A šta se ono? Da ne bi bil previše blizu. A ima je ovo ovdje bio, evo tu. Ovo je sve bilo. Će ovo već sad počne? Evo sad je njihovo dati. Ovo je naše mjesto. Ova je tu i ovdje. Neko... Imao svježe. Neko ovdje bio. Svježe i autobus. A ovdje su bili. Ovdje nam je izgorio onaj iz vlasti. 94. Ko? Iz vlasti, kad smo ono akciju na roku, kad je cvijet. Sve živo mi nije. Jesi kako ulazio, jesi? Gdje? Jesam jednom. Dokle si išao? Evo da, evo predstavljaju. Samo I tamo onda odšu kod to ne bude. Kod nas. A sad ćemo ovdje ići van. Kod njih se prelazilo, evo ovdje. Evo ti lava. Nije laviš. To je niko. Vidiš ba, i oni su se krili, da nisu ni oni smjeli do ovdje. Ovdje im se išli na liniju. Ovdje im se išli na liniju. Jes to je linija, samo ovdje nisu mogli... Nisu smjeli ovdje ići. Hoćemo ovdje? Jel? Ne vidiš puškanje gdje smo ti. Sve u pozadnjima. Vidi ovdje. Ma nema gdje nisu. Evo ti Roma. Da Francuzu pošalje snimak. Mogu bi odnijeti kasetu. Sad kad izađem. Mogu.
će zaplakat. Popisnić ću ne. Nije, bol. Kako će poći? Odakle zastava? Pa to je prvi dan stavljeno. Prvi dan. Odmah. I ono, odakle je njihova zastava, ona? Ajmo da. Smijemo li da? Smijem. Nemoj mi bogati. Znam, ali nemam. Goran se potpiše. Gdje? Evo ovdje na ovom zidu. Ovdje vas ulazi za mene, evo. A, kroz Fazlin stan. Eto ti, to ti je Fazlin stan. To je njegova soba. Dobar mi je. Šta je ovo nahore, evo, Bog čuva Srbe. A da vidiš, Srbija. Čet sam ja Goran prošao. Može je to dvije rad... Teta Meliha, jel Čiro možda gore? Dobro, evo ja sam tu ispred nebodera pa kad završi nek siđe. Hajmo gore malo. Popiš što je. Radi li ispred? Radi. Malo, pozor. Probaj da nije došao. Nije pozor. Znači ovdje su dolazili, evo. Slazni stan, je li ovo? Nije. Ovo je na kraju. Ovo neko čistio, ili je ovo voda kapala? Čisto. Pomalo. Ovo za cuke. Što kaže grbavica? Joj, jeboj. Priđe. Gore. Drži. Da ne trafali. Ećemo. Evo ga sad. Ima pauza. Jel? Ja. Zuji. Nek zuji. Što snima? A? Da snima. Evo. Samo to prisloni ovaj Enko. Koji? Aha, ova. Snima. Ne, sad ne snima. Jel pauza? A? Jel piše pauza? Čuvaj, ne možeš tačiti Ne prvo. mogu se. Pa nema ti može. Ovako. Na 10. kriminale.
Čuješ? Ima još? Čak, mam. Šta još? Šta ću još nositi? Neću da Dobro je. snimat. Going.